Ahe namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to update about case. Yeah, Papa Rhulani. And then, of course, I'm going to light Mata King Tshinya. Na event ya ANC. Leka Mageva. Yeah, of course, singula Papa Rhulani. So, initially, I'm showing if you enter a video, if you come to Papa Rhulani, I tell you xitokisini 19th of February. Unfortunately, source ya mina ni hava. However, kuna the news platforms timbirhi nga vona va tsale swona such as mohi mi lomani tindleve mahala mina swi ta ku ma reliable so fike hi vona fika kombisa ku ntshamo wo tingwa ka nandzu wa comfort Papa Rhulani n'wayila wa 32 wa malembe hi vukhale wu hundziseriwe emahlweni ku ya eka ti 13 Nyenyankulu. Of course, ikhoto ya majistara ya Sasalamani namuntlha. Nyenyankulu kambeni sunguti Nyenyankulu swo i March ne iswe ka 13 ta March as you can see kwalano. So unfortunately lava provide dangi the details at all leti hi ti lavaka hina makuma na mhaka leyi. However kuna yin'wana news platform la yi vitaniwaka nhlangano wa mahungu laha hi fike hi vona fa kombisa vona ku mfumo wu lava ku ngetela milandzu yin'wana ehenhleni ka Papa Rhulani. So as you can see ku hi laha side ra van'wana lava kombisa ku milandzu ya Papa Rhulani se ya engeteriwa a ya ha heleli laha ka leyi hi tivaka yona ku na milandzu yo karhi hi lava ku ngeteleriwa so a ni tivi ku hi yihi milandzu ya kona unfortunately mara va kombisa ku lava ku ngeteriwa milandzu so loko ku ri u lava ku ngeteriwa yin'wana milandzu Papa Rhulani lava ta xikhoma laha timhaka ti le ku biheni in this case. And then of course hi tlhelela ka King Tshinya versus ANC. Mina no hlamala hi video clip guys hi vekele ntawulo afterwards. Ya Tshinya Vantshwa na skomonda hikwala ka mageva at the temba I nga believe na drivers komonda wa vona managera Tshinya Vantshwa. Mina no hlamala King Tshinya a yi ri ndeka movha na sikomota ku yi fike njhani laha a ni tivi mani ni vhele ni nga ngwe na vumenemene yi fike njhani laha obvious va ANC va hi voneni kumbe vo hi ndlela connection va ku hayi Tshinya fambi ya teka video na sikomota mani relax hi ta vona swo guys I think mina sweswi ni ta ni kha ni vona moya wa King Tshinya if ya ta va yi kha yi lwisana na vona or kanjhani because a yi promise ku ya ta lwisana na vona le ka mageva va ANC loko yi nga ha lwisana na vona swo ku hayi va yi xaveni guys as Master Tin ta ni kha ni lava menemene ni kha ni fake tihlo ku ma swi tiva mina ku vhele hayi ni menemene yikulu hi leswo wa nga kamanga msisi why we nga xavanga ti Gucci one of the question ta vanhu bolwa why inga kamanga msisi why we inga xavanga ti Gucci wow